Nós está na vertegenwoordiging award, dat we een competentie entre diferentes koning, relacionar com Prinsjesdag. E ganador die competência tá e muito nan di Sky. Mas é para bem. Dank je. Pois não a lanta partido político e pois não atra pressuposto. Que tá é ponto mais importante para pois não se botar para político. Para nós, o ponto mais importante é a educação, porque nós queremos que esse é que está mandando-nos mais melhor no futuro, esse é nos key to the future, quando nós abrimos nossa apresentação. Sim. E como vai com a apresentação? Minha vai hobby bom. Por menos tu estava um pouco nervioso, mas agora não sei que ela vai bom, então nós botamos os pontos na clara para tu não compreender. Pois não há fictivo 100 milhões de florin. É difícil para pois não há 100 milhões florin. É difícil para partir essa aqui. Ora você aqui como que, então aqui como que logra, então é difícil aí, porque tem meta acaba para aqui como que chega na dia, então eu pode como botar na riba papel, partir de trabalho, então é fácil bastante, fácil para botar junto. E como vai com pois não junto a cooperar, pois não tour atrás junto para lante e partido e bem com e plano? Sim. Nós estamos junto dentro time para nos poder lograr a meta. Com grande tabata e surpresa, ora é jurado avisa e ganador? A melhora. Assim, não para me averbaste, pero toch no mesmo momento me queda surpreendido, porque nós colhemos um escola chiquito, então nós gana, nós por guardo reconhecer agora aqui, então nós vira fundação mais grande, nós não podemos mais mil. E conteúdo tabata hope bom. Aplauso para o mês. Dank. We hebben net een mooie wedstrijd gehad hier bij de vertegenwoordiging. Scholieren, 7 verschillende scholen op Curaçao hebben een presentatie gemaakt van wat zij zouden doen als zij in de regering zouden zitten. De winnaar hebben we net gesproken, Sky. Hoe vond je het? Hoe vond je het gaan, de presentaties? Ja, fantastisch. Ik ben nu 8 weken op het eiland en als ik de energie zie die hier zit, ja, dat is echt heel mooi. Er waren 7 presentaties. Het onderwerp duurzaamheid, het kwam steeds terug, hè? Steeds terug, vond ik echt heel inspirerend. Het geeft ook hoop. Ook de inzet, het verhaal dat de jongeren deden, was echt mooi. Het geeft hoop. Het geeft hoop, hè? Want de jongeren hebben het serieus genomen. Ze kregen 100 miljoen om te verdelen. Nou, heel veel ging naar duurzaamheid, maar ook naar openbaar vervoer, milieu, onderwijs, dat soort zaken. Dat vinden ze belangrijk. Ja, je hoorde eigenlijk 3 thema's terugkomen. Dat was hoofdzakelijk dus duurzaamheid, maar onderwijs was ook een belangrijk onderwerp dat ze alle 3 benoemden. En infrastructuur en dan ook vooral kijken naar openbaar vervoer. Dus mooi om die thema's terug te zien komen. Ja. Laten we hopen dat de politici die willen er wat moois uit kunnen halen. Jazeker, nou, dat vind ik echt interessant. Sowieso is het een event dat wij hier vaker doen, dus daar gaan we ook zeker mee door. En we vinden het ook heel interessant om te kijken hoe we met deze jongeren ook door kunnen gaan. Dus We houden ze in de gaten. Bedankt. Tuurlijk, dank u wel.